mun sang sang atanga INP mezo chanal longai thathin tu zong zong te in zain che bai kan bu ka chu Ukraine invasion nuwa amasa beratan Indian minister in Russia atlo donta St. Petersburg International Economic Forum SPIEF in Khompui chimturin Indian Minister of Health Chemical and Fertilizer Mansukh Mandaviya chuan tonkar hian Russia apanang hei hi Ukraine invasion nuwa Indian minister in Russia atlo masak berna turani zun ni sompanga tanga ni sompariat chung khian SPIEF Economic Forum tum somni le pangana nei ani dona Mandaviya hian India aya oang President Vladimir Putin an atel puidona Egypt to guest country anga somani kumsang nile sompa Sari Khan Prime Minister Narendra Modi chu chief guest alo ni veto bok tuntuma hian ASEAN Latin America le Africa lam an thupui berdona Putin advisor le SPIEF 2022 buat saitu Anton Kobyakov chuan ramsom ko chuangin palayan tirtur thuan ron khlento ati Ukraine invasion nu hian international level Russia hi asang chak hlezok ni na lange a China ramria India sipai panian bo China ramri border post om Garhwal Rifles Jawan Prakash Singh Rana kumsom thum le palimi chu thachan ve don lai a om na chin riat lovina bota a chung te pon mang ang ta hle Prakash Singh Rana nupui Mamta Rana in Times of India hildanin Meni somnile pasari khan a pasal nen hian online bia Meni somnile pariat po khan athat thu SMS in ala hil thu soya atuk le chuan battalion subedar major in Prakash le midang pakhat chu Arunachal Pradesh India le China ramria anbo ti minron hil tani ati pirana i soizel danin Meni somnile pakua tangkhan Garhwal Rifles sa senior official te point minron bethina mase tun thlenginan muzau talo kafa pale fanu te chuan anpa omna trap chungin minzot fowa chan na ka pethei bik silovani atibok Prakash Singh afapa kumsomi hi Paul Sari Zirlai ania afanu kumsari mi hian class 2 azirmek bok sanile sompako kumatang khan Uttarakhand Dehradun lama anin beng bela anpian le morna chu Ukhimat Rudraprayak Uttarakhand ani kumsang nile somnile pakhat November thla khan Prakash hian thani chung chuti chola manga January ni somnile pathum khan a postinga alet le a BJP Sahaspur MLA Sadev Pundir chuan Prakash chung te hi atlo to a sarkarin thei topin Prakash hi azon tur thuin a chung te nema MLA Pundir chuan zun ni som pakhat khan Union Minister of State for Defence Ajay Bhatt chu a hril ngala India sarkar chuan ma alave ngala Arunachal Pradesh tual chung hruai tu tenen anzon mek thu Minister Ajay Bhatt chuan a soi Iran chuan nuclear entlak na camera ala thata a nuclear ral thuam nei thuai don ni na langta tunlai khovela nuclear ral thuam nei lo ram te hi chu anhim lo ta takzet ani tamaya nuclear ral thuam nei te chau hi ramzalen sovereign state ti soi thei ani hial to mai ome economy ro pui hian mel malaka arama chan him zolova nuclear ral thuam chi hi himna om chuna ni ti Ukraine din mun hian a soi fe ta view mai ni na lang tin economy lama chuan North Korea te hi soi tham ani mi lova ma se an ral thuam awangin United States poina vo thei talo aduang angina khosa a soisel ngam chulo omve bok ma se hremna pengam anom tatlat lo mai economy chu economy ania nuclear chu nuclear ani mai Russia nuclear ang bokin North Korea nuclear po hi a hlo om thawani International Atomic Energy Agency IAEA in Iran nuclear program en thak na surveillance camera CCTV somnile pasari lai mai chu Iran sarkar chon alat thatarup maya Rafael Mariano Grossi IAEA Director General chuan Iran malak na kan chui zui thei to don lovani ati awm zia ber chu Iran hian nuclear ral thuam ti puitlin atum tatak taka
United Nations Nuclear Watchdog UN Noya Nuclear Mangaral Thuam Siam na Thi Thai Tu Ber IAEA nen inzom na anchu chak tamak tinani. Atomic Energy Organization of Iran an ho tu ber Mohammad Eslami chuan Iran thutluk na hi international dan anga siamani thuasoi. Iran hian uranium siam chuana tur chemical engemaw thun bel atumani. Iran hian uranium thami tam taka che khol to a che khol zat hi power supply siam chuana tura mammo aya tam dayani. Hei hian Iranin nuclear ral thuama buai pui don ti atilang chiang hle angayani. Sang ni le som panga khan US le Iran chuan nuclear deal an lo siam to a mase President Donald Trump chu kum sang ni le som pariat khan ain nuk dok ta a Biden admin chuan deal hi thar thole tum viau mase an chenoi rutat maya Iran point Biden admin hi a eng to lutuk lo bok sang ni le som pakwa tang khan Iran hian nuclear lama boi pui tan le ta a tuna chuan ral thuam pui tling an nei thei to nia hriatani. UK Chanchen Bu Telegraph in Israel Prime Minister Naftali Bennett a interview na pu Naftali chuan Tehran hian nuclear ral thuam anei trep ta a hlo om tak zetani ati. Israel Prime Minister chuan Iran nuclear program chungchanga hian Israelin ma aladona international community te chu Israel malak na thlopa Iran chu pressure peturin asom tabok. Khovel hian Islamic Sarkar Iran chunga hian adu dan chiang takina soyangai sanction siam boi vel lovin nuclear ral thuam atitop turani. Iran nuclear program hi kan ti top saklo chuan atop don lo atibok. Khovel Sarkar zong thil du chu nuclear ral thuam anita mai. Iran po hian engti kong zong po nei atuma Iranin nuclear ral thuam anei chuan Muslim ram zong Palestine te chenin an nei ngal don tinania Israel ta na poihle don ani. Biden admin hian Iran chunga hian eng vakati therin omlova Iranin ko mo bola malak zel chuan Naftali Bennett hian a beithut mai thei ve boka khovel hi him talo riawani hi. Ole Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi chun zom nga lange. Nimin zun ni som pakhat tu dar sari vel khan kan pelet CDF 2nd Battalion vako kem chu terrorist lamin anlo lu chil ni om takania. Myanmar lam kan update lei thei lo lai taka thil thlengania nimin tu ka anin be dan kim chang hi kan soi chiang ngam lova. CDF te hi ral thuam nei thalo zok tia an kem an tlan san tam mai aniarin oma chutia an kem lu chil tu te chu nimin chhun ve khan kan pelet CDF te chuan an be non le a sipai pakwa an kap hlum ni in an soi an kem be tu te an kapa terrorist hotan pui tura om khopui chunga sipai te pon kap bok ni in CDF lam chuan an soi ani. Terrorist lamin kem chungan lu chuan CDF ten an hual ve thunga kem pon a chuak sipai pathum an ka hlum nu chuan midang chuan chuak ngam talova kem an om lai chu drone te nen an bom nin an soi boka. Kan palet khopui chunga po nimin tuk dar sari vela tang khan town guerrilla system in dariat le chan ve thlengvel khan anin kapa chonhulama tum ni lai anin kap bok. DVB chuan sipai thi hi paruk vel ni na soi ve thunga nileng deuh thua in kap angina soi bok. Hei hi adik zok mai thayani. Sakain region Wadlet Township jungle kopra pol te chuan launcher rocket tun malam aya thok na chi an siam chuak ni nan soya tam tok takan siam theinan ram chung le ram pona mi ten toy oma tan pui turin an nge na ne. Khin u le Suibu Township thingtlang kho hal tu terrorist sipai chuan na motor chu zun ni som pakhat nimin khan PDF ten an lo beya sipai le piuso tri an fain som paret an thi. Nimin tlai dar nga vel khan sipai le machi tung khua a piuso tri te chuan na motor pathum chu PDF ten an lo boma pariat an thi ni nan soya. An lambun na muna sipai te puitura kalbel sipai motor pathum chu Khin u township lu na bom manga be anile a sipai pathum thin midang pasarin hliaman tuar le a tin Khin u township Khin u le minisu kong in po na
suibu le michina kongpui chhuah lama chu kan khua chu terrorist lam chuan ral thuam lenin an sai ta dup maya ral thuam len musom thum chuang an ka hnuin an luta chung ho chu PDF ten lo bom vele in sipai panian thile bok terrorist lamin khua an halayen PDF ten ral thuam lenin an kapa chu vele sipai te po tol kirin an zam cheta a chung sipai tlan che ho chu bom zui zelin sipai panga an thi bel le bok ni in PDF lam chuan an soi Sheibu tam sipa sechi khua sipai an luta akiang naya khoriat lai mai an ral tlan le zuni som pahni tukin khan mongtet khua le ongpau khua a terrorist council sipai an luta khua an lu chil hian an lut satlia lova silai kap chungin mun then khata phei chuan ral thuam lian kap chungten an lut thin ti kha ria ila tukina mongtet khua le ongpau khua an lu nu chuan in za vel omna sechi khua an hal le boka sechi kho che vel ta khua te chu cha khua takan ta kan chi to goikong te chun nga piu le chau man kan khomi te chu sipai hlavin an tlan le ta hlom tin tukin vek jingda rukvel khan suibu tam sipa pau chain khua po terrorist ten lu chilin an hal ngala pau chain khua hi an hal tum ni na ania report petuina soidan a report lai po khan a khoppu mina kangral titi to ni in a soyani sipai le piuso tri an vaya zale somnga vel ten khuan hala pau chain khuan hal zo chuan tapi kan kholam hoin ral thuam lian an kap le ni na soibok don lai hian Shibu township lama terrorist te an rang zual le hle ani voinzun ni som pani jingdar li le minute som panga khan Sakain region Sakain le Shibu inkara sipai lam motor ke som pani nei chi paruk zet chu PDF ten an lo boma sipai som an thi ni nan soi Makoi region pau township pa zitro khua le achim lama kho pakhat chu zun ni som pakhat nimin tlaidar li vel khan terrorist te le heng kho che vela piuso tri tang kopin an hal le a inza le som ni akang ral le heng khua te hian mi anom to lo an ral tlan vek to ni zitro khua hian in som sari chimlam khua hian in som nga le pahni akang ral nia soyani boka heng khua tanga mi sang li vel zet chu an ral tlan mek na hi thani velani ta Makoi region pau township chimlama mi chia khua po zun ni som pakhat nimin chhun lai pel som pani le chan ve vel khan sipai le piuso tri ten chan mu mal soitur om lovin an hala inza le som li vel om na khua ni in akang ral vek ni nan soi in do na om hriat tur om lova terrorist te hian an hal ringot mai ni om takani Mandalay khopui pichi takun township veng som pakhat na thler sari na civil mi te chen na in te chu sarkar register an ni lo ti in sipai le police ven him na hnuaya nimin pia zun ni soma tang to khan an thiat ta char maya voin thleng khan in zathum deuh thuan thiat to nia hriat ani heng te hi kum som thum som li chuang lo om to ten nia register an ni lo ti chuan lama mangin an thiat ni berina langa Khechiang deuh tu ten an soidan chuan heng in an thia na lam hi sipai do dal na hluar na lam ani zun ni som pakhat nimin khan sipai in thu chwa siamin PDF ten an silayan da a danang taka anin lam let le chuan thatakin kan lo pom theyang antia andu phechurin om chuang lo politics thuangai dan in an lo na te chile kuang thuat thlir dan in an lo na te wangin ram chunga boina achuaka hei hian ram hason na ati thuan om tlat CRPH le NUG lamin an thlem theya piang mai hi PDF le pol sang in siamin ral thuam chelekin hunan manga hetiangan ti zel chuan ram chunga remna le mon na kong zon na le democracy kong ati boy zel don ani antia ten sipai council chuan emergency period apuan hun azo chuan sanghi le pariat dan puya inziak ang takhan in thanna buat se tum ti nimin khanan soile boka ne na changtu party ne na thatta ka thuni na hlan chonan tum thuan soibok zun ni rukhan Sakain region huam chunga mi pa pathum le mei chia pahni PDF training zo to chu anin lamle ta wangin thatta kinan lo pom ni in
sipai council chuan an soi boka hei hi atak nge dot ti ero ke ni chuan kan thre chiang lovani CRPH NUG le PDF te hi tun ma deuh kha chuan engti kong ma in biak na om theilo turang khan sipai lampo hian an lo soi fowa ma se an bei dong ru ve deuh te poni ma na tuna chuan PDF ata kir le te an welcome thuan soi le a an ve thlem te poniang chu PDF ten an man da thatak an kir le chuan kan lo pom dam thayang tia sipai thu chu hi tongu PDF te phei chuan an lana view maya sipai sala kir le ngai na omlo an tia ton ma deuh khan PDF te tel lovin tlangram ethnic group tenen in biak na kan nayang PDF hi chu helpol mayan ni an ti kha an thuan zuk le to em ni ti in sipai council chu ti elna zo na an siam ve thung ta boka tin PDF ten sipai an manin ma ni mi hring pui anga enin thattakin an enkola an chuale thina chu NUG Defense Ministry ngai dan po ni renga chuti lion terrorist council lamin PDF te an manin na satakin an soisa a an hal hlum thina tu na taka inral thuam hli pula kan pomang cheu ti te chu ram huai kut noya om kan du lo ti in sipai council noya sipai atang te chu mi puilama bei vat zok turin tongu PDF te hian som na an the chuak ve ta bok sipai council in than chung changa soi ve fo po hi politician chu sei lo mi tam zok hi chuan lem chan du wang maya thil ti tum angin an muwa Myanmar mi te chu sei lo US Foreign Department and Advisor Derek Chollet point nimin zu ni som pakhata Singapore khopoya Shangri-La dialogue an nei tum khan a oi lo thua soya free and fair election ni lovin ram chung le rampona sarkar dang bum tumna na thil ti mai mayani atia Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah point Myanmar boy na ASEAN malak na achak thainan an special envoy hi tun aya pawaran pek tam apoimo thu soin chutiang ni tura rot na an nei tur thua soi boka sipai council in ASEAN hi engma an ni lo ati hi kan du don lo reng ani ati Malaysia sarkar hi chuan CRPH le NUG lam hi biak tha atia arot fauta a ma se me dang hian an la tui puingam chia lo ani mai thei hetiang zonga malak tum na tak hi ala om lo wani Russia chuan Myanmar ne na ral thuam ala supply zela ala indai view mai sipai lam chan chin khetet media na soida na dik chuan zun ni som pakhat nimin tlai khan Russia company Aviacon Zitotrans airline chuan an sum dong thlona IL-76TD mangin nepi dolama ral thuam an phurlut le ani oma maro chu heng ral thuam te hi Ukraine le khothlang ram beina na man tlak to lemlo Myanmar ram chunga PDF le civil meter chen na in han suwa samvel na la man tlak fu si an ni arin oma Russia hi ram dang be mek US le EU ten an sanction mek kara aral thuam hlui hlon te man tangkai dan turangai tu thiam hle ne na langa Myanmar hi asum nar pakhat ani ve hi mo ni mineral thuam phurtu thlo na chu voin chhun khana kir le ni nan soi khetet media na chin chia dan chuan nimin zun ni som pakhat khan Myanmar ram chung mun ranga terrorist council sipai somko le pathuman thi ti ania NUG lampo hian somko vel thi angin an lo soi ve boka hliam tuar somthum le paruk om angin an soi bok ole khati zong khatun tumata na international news le politics Myanmar chanchin toy ne na kanan ti chho the chunia thir tu le ngai tu zong somte in za chuwa kan lo me